27 haraniria na bautu kukurukira namba yetu ya SMS niyo 23578 23578 kiri mitandao yetu yo kinyaniria Facebook amuna kinya YouTube na nkethurwa nkithoma maoni jaku amuna ntatuira nkureterete ni Yaratu kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Munya kuthingatana na Matiang'i kiri njunga ya rutere ruregani ntere cha Kisii nyuma ya gwitikanĩria kiama kia wege PNU kugwata mbaru kia Jubilee. Nzemwe ntere cha Runyenje skuchwa mwiri jwa kana kao nyuma ya kunenkirwa mwiri joteju onto bura bwangaratanĩtie mathiko. MCA Ithele kumenedia migambo ya Mugambi Manyara akiuga ni akwagira gitio aroiri bangi bagitikio seneta. Florence Kajuju koria chindani bawe kirigetikio mbunge bwamwe kurogotigana na siasa cia gwakana ntaka. Muonanirio twa mathithio ni Maureen Keremi na ningetwa Maureen Kinya. Njemwe kuma ntere cia Runyenje sinitigi na murigo nkorone nyuma ya kwaga mwirijwa mwana wao juria bagukinyete mochari ya sibitari ya Embu level 5 kujukiani ontobwa mathiko. Bare athira kunenkirwa mwirijwa kana ka miaka 6 na kana kao karakwire kari na mwaka jumwe. Ni karikari angaratanĩtie bonene mibango ya mathiko tabure Rita Mwaniki agotwambiria na rugono ru. Family imwe kuma mwena wa Kigumo gitigo mbunge kia Runyenje thiini wa kaunti ya Embu ni marasaka ikavuva ya kugira mwiri wa mwana wao thiini wa mochari ya Embu level 5 no ati matina ve wake marauga makoretwe makithiururukua gwa kavinda na varia shughuli cia mathiko ikoretwe ikitharara goko kugira mwana etagwa Lidelvin na riu twakinya goko twakora miri thatu ni mirute na bando ya mwana te murute riu twakinya twetera ndaika ta 30 toria kamwana iku ekirwa nguo riu ngina kuthie kuroria erwa auga mwana te wake ethe atonya auga mwana te wake goko makiuga ni mamakite muno kuona maverwe mwiri wa mwana wingi goko aruti wira mochari ino makionekaga ta kwa mangikorwa mavesanire mwiri wao kuri family ingi mauga kurori mwiri ucio mauga mwana ucio twao tondu mwana wao ai na njwiri tondu no akamwana ke na njwiri mwana ore mareterwe ndai na njwiri kuvetia muno riu mwana wao aretetwa mwaka omwe mwana ore tureterwe no a miaka 6 nginya ndareganira kathanduku ri ka mwaka wa ka mwana wa mwaka omwe na riu tumiki matazi wazi riu amatirenda gutwira mwana igu maratwariria nae na varia riu marenda utongoria wa thibitari ino gukora makimera mwiri wa mwana wao kuria uri niguo makore makiugira Jenisiro ne thinu muno na nurona nginyagia mwana uria ugite twana tutukana uria ugite mwana ni Jenisia mwana umwena ni wa mbere irikithathi ureciria na ruo runene atia nginya ni ureciria ni na ruo runene atia ta cucu wa mwana kana ta muciari uria uciarite ciana icio ni tutethera ruwe tunengerwe mwiri anagorwo thigitwe na Nairobi sisi tutaendea hiyo mwiri ni tugeretie kwaraniria na utongoria wa thibitari ino no ati twagirirwa ni arangiri gutonya kivingori kinene ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akari kuma marima Mwanka Metheroni bachumiretie gutariria kurega kunganirwa kwao ni mubunge Kareke Mbioki kwithirwa ati bakinyanirite mirandi ya gitumi na atwire gitene kwa miaka nkurukie 15 ni baeze nengerekana na barabara itegwetikirika wagibwa rojiru utheru na kinya wagibwa stima bakiuga ibanogigwo kwa muromo gutena mathithio. Martin Mugambi na aranirite na bona atutumira riboti eje.
Nyuma ya biumia kubebiere kwa bakiandamanaga ntugo wa ntugo nthuke imbithe kuma kiri gicigo mbunge kia Marana kebitho kanene ibaritie ronto ba bikibiki kebe limba akinyo ne bikibi ne alingo bikibiki akwa runke kwakwire igani no tungete omurembo liko twina u wiro agaturutira atwika akaruta wira mwako tigere omwe akarurika enda twika kendere ogu na umire na kau kumbore wa miambiririe tona gaire gitameriera to gitiumite muraga kiakano mita magana mairi ego goliganira mubio kwendelea guko kano kejete guturiria turo yale njira ni kuimekeri rundi ego mura tibitale nondo boji ngwa kuanjira uthiga gweja na barabara ni amberia marima thigweja kwamberia kibandani kia wero bugena tola umwaka omwe ringana na nthuke imbithi baba bariuga ibanogete ingono na mawira nema tagukinyanira na bagituraga kuthina ntugo gwa ntugo katwana omde katwaria tuge nikitwandamanagira katweja kuleta wa grievances here with us na with me au point ya mbere turenda ku address mujumbe wa Mara uria tawe honorable Kareke Mbioki tukwene omde vijana ba elieno ya Mara nebo kwegwa bakiguja gothuku muno nontu gintu kia mbere kuma mandene ya tariki 28 eria letero likienda gwa kaire ni antu babikibiki riu ona the small job opportunities which are there bakwambiria ku deny our young people point hiyo ingene about injira jeto ja Mara yonde otabotu ije gutenjera no imwe elekeletwe bado kwena tanjirani akuma malima kuthibwa chogoria antu ba area no ya malima kwitia bwa wero neba kwetwa bakienda ku demand njira no yambe yakwe kuma malima gukinya wero yambe elekelwe onto akotigwa nonto batigirire nusu bejari kwamberia nusu wingi na pia kwina malalamishi manjire no netekete so long akiaria na ndiki bande to baugite barienda maragita makiruthaga barabara nduje igitigaga michieni kwao na nkinya weru bwa stima bugiankanaga michieni yawe ndetingono 2027 is around the corner. Hatutaki upige campaign tena. Kama unataka kiti cha governor, what we want is your profile. Na kama hutakuwa na profile 2027, tafadhali don't come to the ground. Thank you. Ulituambia utatuwekea stima na hujawahiweka. Hapo kwetu kuna transformer na inatumiangwa na boma moja. Sasa tunauliza tutaishi kwa giza ama ni nini? Huyu mheshimiwa wetu Mbara Kareke kazi yenye ameanza kama maji alituchotea maji kutoka huku Nyiti akakuja hapa Mutegoro akamwaga kwa barabara tena hajasafiriza kwa watu. Sasa tuwezi lima. Najua hii pande kwetu ni ya kulima. Tiga gicigo mbunge kia Mara maandamano munthi kairi mararauka gicigo mbunge giachuke gamba ng'ombe mbali cha Karamani. Tarukana gakwirere akira uko. Njera ni akuma Karamani koje kebo barabara ni nthoku bororo. Barabara gutera njote ya nuguko. Twajua bata ntuko irebe ni rathirire. Ngako thiĩ nginya kĩbũbue no njĩra tĩmbega thaino andu ana mate gũkuĩra cibitari nĩ makuĩra njĩra ni ntaka. Ngari yarare akuma thakenda nkinya ja 6 ciana itereka gwa inama muntu moko monde abire to cibitari elege nigatomo kumotindikaga ngari cia kuma kĩbũbue cionthe nginya iregeraga ciana meburo ciana rĩu nĩ ithicukuru thainya na maruru manene ibataranitie mathina maraba gukurukira kagita taka gukura barabarani wenwe kigendaga mubunge munene kiripotera ndeto cia weru mbitagwa Martin Mugambi. Mutongeria wa kiama PNU uria ari ngavana wa mbere kaunti-ini ya Meru na gwatanirite na njuri yarutire ruregani kiri Ndiunga ntere cia Kisii bobwezite nyuma yawe gwikira kirore kuringanira kiama kiawe kia PNU kwigika uria uguchwa urais na tigiti ya kiama kia Jubilee. Nelly Kithenji ari na ntetweje na njire nkinyaniru. Sisi kama Jubilee na PNU tumesema tutahusika kwa utaratibu wa kuchagua candidate yule ataombea kiti ya urais kwa tikiti ya joint or united opposition. Sawa sawa. Lakini lazima tuketi tukubaliane conditions ni gani, na tumeo hizo condition lazima siwe na uasi na siwe participatory. Sawa sawa. Lazima wa Kenya ndio washikandao wa hii mambo wawe wamehusishwa kwa process ya kuchagua huyo candidate.
Nyuma ya mutongeria wa kiama kia PNU Peter Gatira Munya gwika ngwataniro kuritaniria ngugi na kiama kia Jubilee 2027 amwe na Fred Matiang'i na ndi ntuku ya narua nonekene rutere rwa Kisii ni are rutere rwa United Opposition rugukari na muchemanio ntere iji wengi wa mdomo kama hii serikali ya mdomo tu sawa sawa, lakini si kama vile Mheshimiwa Matiang'i ameeleza. Sisi tuko United Opposition, tuko pamoja, hii timu yote na Bwana Rigiji na Bwana Kalonzo na Bwana Tembea, Bwana Eugene na ile timu ingine yote tunaenda pamoja sawa sawa, sawa sawa, ndio tuweze kutumua hawa mbio. Chama yangu ya PNU na chama ya Jubilee tutashikana. Mumeona wazi nimeagizwa na hawa wazee na wakina mama wa Kisii nifanye kazi na nyinyi. Mimi nitakaa tu hapo tufanye kazi pamoja, tuendelee mbele. Tukiamua vile tutaamua, tutaenda safari hii mbele, kwa sababu we have no choice, because the country wants us to work together so that we can save this country. Na tukifanya kazi pamoja ni kupendana na kushirikiana na kuweka amani kwa nchi yetu, tuende mbele. Ni are atongeria mwanya bagukari muchemanio ne jojo na kugwatira ate bakagwatanira kenda kurita mtu umwe wa gukandana na Rais William Ruto. Sisi watupatie kiongozi mmoja. Wakikubaliana Fred Matiang'i kura zote tunapatia yeye. Kutoka Paramount Kenya tukiongozwa na Rigathi Gachagua, kura milioni 5 tunaweka kwa yule ambao watakubaliana. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele wa Kithenji. Wangapi wanasema ni kuma kirirugono runi ongo kuririkania rwarero turwa ntuku ya narwa turi kuria no ugwate mbarure endekithia ria Peter Munya gutwikithwa munini wa Fred Matiang'i gitene kia urais 2027 no ugwate mbarure endekithia ria Peter Munya gutwikithwa munini wa Fred Matiang'i gitene kia urais 2027 etanambere na kwaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria. Thirikari nene neruguretie mibango ya kumenyithia akari na atongeria batharakanithi gukonia uria bomba kugunika kumania na winji bwa maiga na utonga bonge buria bumaga muthetune na maigene. Akiaria CS Hassan Ali Joho augite kaunti ya Tharaka-Nithi eri na utonga bobwingi muno buria bukenjwa bomba kuguna akari na njire nene. Gavana Muthomi Njuki ni akenerete onto bobo akiuga thirikari nene neo eri na umbani bwa gutetheria kiri winjibo. Martin Mugambi hari na nteto tariria. Ni ambiritie mutaratara wa kumenyithia akari na nkinya atongoria ba kaunti ya Tharaka-Nithi mantu megie winji utonga bwa nthiguru ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi mono gicigo mbunge kia Tharaka kura bakuga kuyuri motonga mamanku thom. Utafiti wetu ambao tumeufanya wa kitaifa kwa kupitia aerial ama anga, tumekuta kwamba Tharaka-Nithi iko na mali nyingi sana ya kimadini, na huwezi kuwa na mazungumzo ya kitaifa bila kuzungumza Tharaka-Nithi. Na nimefurahi sana governor, sio kama mahali kwingine unakuta wanasiasa tayari wameanza kufanya siasa katika madini. Hapa umetupokea na mikono miwili na tumekubaliana tutafanya kazi pamoja kufungua hii nafasi na kupatia wananchi wa Tharaka-Nithi nafasi ya kuweza kupata maslahi yao katika madini yao. Minister Ali Hassan Joho aliungite kaunti ya Tharaka-Nithi ariuga Tharaka-Nithi engerie kugena into bambiria kwenjana nginya gukura motonga mamara 70 kathi ya kithirikari 10 gatigo maturani. Sasa wa kwanza tutarudi tena na nahakikishia wananchi wa Tharaka-Nithi kwamba kama kuna jambo tuna imani linaweza kubadilisha maisha yenu kwa kiasi kikubwa ni hii madini. Kwa sababu madini hii itaajiri watu, madini hii itapatia watu biashara kama local content, madini hii itafanya wewe kama kampuni inakuja hapa muno Tharaka North uria utwire utitutethagia nontu nau pare uri nthi muno umuri kilomita 10 nthi imwe ni biti nkurukiaga na nthi na kuringana na misra tutomagira kwenja tutikinyira
na maria menja ino cie kuno magicirigania mingi muno lakini ndaka tuya kwa nonto ana menja gutenjera kuthima na kumenya ni kimbikiribu kuguthirikari ni yombete kuthena mibango tha ino ya kuleta antu maria makitherwa makenjaga minerals inu commercially kane na njira ya gutumira mashini nene kuringana na thirikari baba barenda kwambiria mutaratara wa wenji na nkinyocho ibu otonga bobo gutigira kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya Karibayo bakubujangia muturire na nkinya Kenya kugia kanyamo bori kune kwa niyo tonga ndoneka Afrika thini wa minerals utigu Tharaka Nithi ende mbere twamba gwochore kuoneka uri in the open kwamba ni kuoneka kwena kopa mingi muno na ino kopa in the world in a demand no ntwa communication iri guthe ino ande gute mundu tukwenda stima na stima itikinyira mundu no nthe tena kopa na mundu mangi mengi kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge giachuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mogambi na kumania na rwarereto rura twithirite tugikuria ntuku ya narwa kethira Peter Munya no ethirwe ari munini wa rais wa Fred Matiang'i twekinyira mwaka jwa 2027 kwiwo gutwira tunapenda Munya awe gavana wa Meru 2027 ojo ni Mulioki kutoka Ntere cha Maua eta nambere na kwaraniria na botu kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya ore tugwita nambere ndikagitene gaka katwethire tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia buranja ya Peni na Kinya kumantura ya ntwambithi iri na kithikiro nyuma ya mwene njaize kwithirwa agikirwa mpene kumane na nkuchanio cha miunda ugeta kuraja Tagainya ya ontuko gogo kurike mwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongomire rojo rwaku Lisha Milk nirionka iriarena inya iria riri theru rigukwongera inya na ririthondekero oaja tumero kuma miundene yetu minoru ya Meru mwanka metheni ya gwakunja Lisha Milk nirionka iriarena inya na riria omba gwetikia Lisha Milk chaguo letu afya yetu Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs iri gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo turo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thato ibwetete na mbere campus yetu Thika na Kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences.
keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motu 0755 200 197 Nice na nice extra premium. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutujo aku kenda wonaga maketha ura kubatere ni untu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarura kwena gwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Tunalea premium. Tunapika na lea premium. Tunashiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Tugicokera na nteto nkuruki mutongeria wa baraka imbungene ya Meru MCA Mwenda Ithili urio kumereria matagitikio seneta bwa kaunti ya Meru ni ameneretie bunene wakili Mugambi Manyara uria kinya wogochwa gitiki wakiuga ari na karumenyeria gakwagira gitio atongeria bangi bare bagochwa gitikiu miarieje noyo eritini akarintere cia karama bare bataririte kurega kunganirwa ni miario iria Manyara arekerete Seneta Kadhuri Murungi. Mutugikare katumenyithie.
nyuma ya igoro mugambi manyaroro kumereria matagete yo seneta Meru kuga ni seneta Kadhure Murungi akimupinzani wawe na bao bange bakumereria matake ubatena Kathariburu na ndi MC wa Kithi Mwende Ithire Kinya wategete gite kiu na shumiritie gucokeria mugambi baba ngibondo bara wiba kwenda gite gya seneta batena shock absorbers batena maso batena power batena sprint batena experience ya kuromba gite gya seneta muntu ule nande kuona ena interview nkugira Ikathuri Murungi kurete kinya kimwe mugambi ochinda kiguringira kura before wote na candidate anga babange batena sprint anga batena power anga batena ito kumaimbe choita power my friend lakini kira Meru baucha baechwa linda it is not tembecha baucho to ina yana mbecha chiaku Ithire na ugite Mumiru ni wokathura mutongiriro kabaguna ndebene kou akiuga watuno gwana akethira rirwirone rou akiuga thaiji mukarikiria kwenda ni mutongiriro gakaria mendekithe jau kiri mbunge uya seneti na race Kathuri Murungi na reire na ndekuo na wekuo na bangi baikuo na bwinthe utewe ngukira no ndo Meru ibo amusi so tuchamane kienine twariria antu na antu bathura kiongozi ura bakwenda bakaria na ndenda ntugo imwe mugambi tuchamania uwe debate tweleza Meru bo twabathitheria no bora mtu eleza bo athithia na nya Kathuri Murungi tuchamane nwe twinthe tweleza Meru na hata twathithia itena bito thurwa baba thurwa ya una Kathuri Murungi no ntwe mugambi utena thurwa kungina gwa kariba karama bona ni akuga seneta Kathuri Murungi nethirite akarite mukari wa Meru mbunge ya seneti na kou niba kwenda kumuchokia kairigitene okiu ito kwenda wethera wekanye no kau twikwira ito kona iwo moro kuthetera akariba Meru kenda tukona kinya maendeleo ya maingi kuma kire tunda ra thirikari ra nene itonete ngwe ciake iraritete injea na ibondo tokuwa ne ya tutongori tokari ya kariba karama batu itomweta na itomwenda pio ndi turawire na tuora tukwenda no timutongerie tu na tutona makosa yawe Kathuri Murungi na bwiri kuria etene kiu kia seneti bote kwenda bubwe batu Meru iteire kilugitire ringi mno tutona senetonge yau seneta tuthetera seneta mwe yawe muthiene akariba untuma yao kiri mugambi ni atigite yo seneta kiri na mwene bakimuria nethira gikinya mpara ato kwenda kwira atire mwambi manyara ategeke kia seneta murume kina muntungi kina mutongoria ukia twakilisha gikio bobweya nimbia ndo kuwa ndo kwendete na kinya kithandio ni akie kuwa ndo kwendete na ni akie kikatiba kinya uguo no kwendete lakini ato kwenda kwira atire itegeke na mwene kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare Njaa ya Penina Kinya kuma ntura ya ntwambithi bari na kithikiro nyuma ya mwene njaizi gwikirwa mpene ni mabisa baborithi thikirie kurure nkuchanio cha munda bari athira ni bagurire munda juretete thina bakiorota mubenderia munda jojo bakiugaga kwenda kubatunya juu kairi barenda kioto kia mwendo wao ure uingiri wa kiumia kimwe Nandi. Dennis Mugendi na ripoti ije. ni ya karibantura ya ntwambithi kimongoro wa ndini ya kanuni Gembe South boki tiekiako iguru ria OCS wa gituo kia maua ni kiria bakwathira ni gucitiria uturo bwao kinya kuthithia ungumania akagwata Peter Murithi mukuru wa Penina Kinya na kunikumani na nkusanio semiunda nini mwekuru wa Peter Murithi uro wati na njira yani ya ungumania kana njira etie uma ai gwandene uma njuma era uma kiumia kithiru twambondi ne ucio mawa amwata mbondi na akimenya munda kaurite twathio muonelia kana mwariria karema ageya mucie na andu areyete mucie tugoika serisasi iyo ntuko ya ithato kweya kinyume na nini na thirikari eritia twatainya kugimbilia usalama
tukero OCS yo mawa au etenya to tukathikirwa na tukarea kuthikirwa anto bo benderie munda baga uwa no gatokauma mundene na nethe wendetie benderie mukurura enderetie na atu twaura bacoka kwenda tucuna munda ringi kumarira uwendo musiyo yambiririe musiyo etu tutona thiri musiyo etu ni vai kinya kwa mukuru kwa yaka kinya musiyo ndayo tere no ntoni mbokiraro kire na kuthamba no turanjire utuko kinya thimo ikuringwa ake ngaucia turingi twaucia rwero no ntuba kwethira ntuko ira pite yerwe awatirwa kimongoro awatirwa ingare private tutamenya kinya ni askari bamwete ko atori barasiomia na kuthia tatangarira irio twaibirwa we kwa mama tuturaibwa nkoro cietu cianira no ntu antu bawinyera benio bariwa kinya muntu no borwe bakauwa kinya akeya watu kana wanenkerwe munda yura abamorwa ende ndatoke no ntu bakwithia ana bagungano muti watu ko tuwe muti na bia muntu atuna ni ntugawe na tyakwende atuna nite ni karikana ndi bakuromba thirikari gukurukira DCC Kibeti Tonui mubunge Njompo Mwirigi MC Josephat Mugambi na bangi gutonyera nikenda akionekana na kunio ndiria igeria riandiki bante toria kwaniria na OCS unyaga kuigwa rutere rwawe ritumbikene thai mukuru kwa endene uni ni antori bonte thia bobo kuona nyuma kethe ate bonya mucie unti ona kurara ana tuende tureria githagene ni antori bo tutethia ndo ni nkuwa nto ba bendi boya na thirikari etonyere manto ya kendakie kwa yonekana atu tokuromba pita nona naye wa mbondi atu umendene ya thia tento byake utibu muntu amba utibu ambara munda muntu amba we kwandene ni ambara munda ko tuweko tembondi yakona tokuromba ndizi siweto aingilia ntato iyi na choke ate antobabo onde amenya omba munda yo yumete na choke acho ko yekere anto kendo ko yeba munda yo bwathia ate abomenyekana no ntwa gweterete thai ntwambethe igwete to ciaro mantu ate ko onekana ntwambethe no ntu agweterete thai no ntu gagwetera askari bakijira to kuringa bundo kimechire ukagwetera no community ne ambere otura akorore tei kubia teta kwambira kuona kana twambethe temboro ano yeteta kuona kana twambethe na tutu ato na tongeria weto kuromba tongeria beto itokuromba OCS itokuromba osbin itokuromba ndizi weto na John Paul Mwirigi itokuromba mwambisa mani na tongeria bange baingilia ndo tuno twambethe mantra OCS yeteta kureta twambethe Dennis Mugendi Wero TV ntore ni antwambethe kimongoro wa dini ya kanuni Yembe South County ya Meru. Wakili Florence Kajuju uria wari mubunge wa mbere wa Ekuru uria kumereria matakanya kau kairi noritie bareba guchindana nabo kuringa siasa intheru na gutiga siasa cia gwakana ntakana urongo augite omuntu abati kwira karija ria kabatethia najo ae wakanya kautongeria endete kuthumbia bangi ni ataririte kurega kung'anirwa ni bamwe ba mbunge baria utwiria bonanite kurega guchiatira kiringu gicia ndene ya mbunge. Anthony Kathenya naranirite nawe na gututumira ripoti iji. Ule wale mutongeri wa Ekuru County ya Meru na ule alale mwekali tuankia mea Ombudsman amwena kwithirwele idhitewe ndiboae gusokela kile gitiki kia mutongeri wa Ekuru County ya Meru Florence Kajuju leo ni umiliti na kulia sindani bagi siasa gutiga kwendia rumene na ngutu jiorongo kenda kwisaidia kurejea kidhurano kia mwaka tuthiete kulingana na Kajuju kuiba mabasi ndani dhirito bakeju kemelia ya gatene kenda kumitumira dhaino kwisaidia kura amwena kumuruma kagita kwa kagita Kajuju akiologia na siasa baba kwenda manifesto jao kili ya Meru. Umo watungule balabedhi utobakilekana na Kajuju ni mwana siasa Felicity Bereri bonde bena weli iroba kwe begiteni mutongero Ekuru dhaino karambu kailemia katogeri totigia na blame games wakarekirwa ni ontote na aje weta kurumanga kila mtu blame everybody ewete otethia na ete ongela inyakure nyamwende na kithati yaku weta wayokia propaganda okayokia inya clips chia 2022 wayo tumira 2027 kana ya thai ete otethia itovu my sister geria kuwera anto beto bora wa batethia Kajuju kagita gaka nirekithite migwe ya gisiasa kile mutongero Ekuru County ya Meru karambu kailemia akimumenagiri nontu bakorega kurutango gebungeni na gwikira mpyo gitike mutongero Ekuru County ya Meru nontu itokomere othurero weta mbunge no bati kwetho kethetera antu baku bara bakuthurere
no bati kwethe okireta miswanda ndene ya mbunge ya gutethia antu baku kenda thirikari baririkana me thirikari ririkana antu baku reo bathetera ibu to katiba yete kairia bunge bathurwa beta ko represent the people na nende mwankedi to kuona kwanza getekia mweko rwandiki alimere buru kuona ote sauti arake korithia rating is 000 iwani akeni oi mwake owe ndi na wa compare actually ndenda koyokia buranda thitha kende bunge na burathithetie thai na kuona miaka kayetete kuthirena batira omba kwaria ndi wa expect baria renge no ntokato tonyete siasa nende ukethira ende we uthuri getekia mwekuru especially ote kwaria manto ya affirmative action atethia antu baria kuthulumiwa ndene ya county na inyambe chira chionde kwa ya na cha affirmative action toteo chiona nturene nau inambe chiwete inangogera bati witere kajujo kithijega nambe na kuri thirikari nene kwinge mayorene maye maingi malene nkanirite kiri county Jamiro na Tharaka Nithi nkienda inyani nkiona Nithi bridge yetatia ikethithwa na nyamanto ambai pass yonde na atwirire kwa hiyo ituendelee kuona bena haraka ibage haraka ya tutethia na batutethia ya yonde ngwetikia antu betu ba Meru County bakona bura na au no wika kwa thirikari ena utethia ndene ya kurera waringire kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Abiashara kuma thokone ya Kariene Central Imenti ni batumite ntumwa kiri mubangania wa kiama kia DCP Mithikali Nturi areba muete ntuku 14 gutumiria kuruira giti kio ngavana Bomeru kiri ithurano bia 2027 bariuga nethirite ari na kagita ga kung'ana kuojania maoni kuma kiri akari na kumwira akeza kugeria gutuma ndugu kairi na Rais Ruto. Mutugikare na thuranirite ripoti ichi. Baba ni biashara bathoko ya Kariene na barana kariba gishigo mbunge ke Central Imenti na rwa bashumerete na ntomo kiri mubangania munene wa kiama kia DCP Mithikali Nturi mbere mabake mwira kuthikira kajuka Mumiru kagita karaja na reu kagita nigakinyete gagutumiria kethe arinde bene mwankene jwa ngiri 47 akirujera giti kionga bana bakiuga bati kuende ya chererita kithwano kithurukia mwaka jwa ngiri 2022 no ntu itukurikana rira ringi agwete kura ngiri 185 na ura wa musinde kawira Mwangaza ibuje ruo rwa rwejirire itukwendeja mapema thai tutikwenda cerero Mwangaza iturenda tangaza wejire the last minute na ikyo yatumire kura cia kwirega kong'ana mweshimwa rungamite bwega na batu tukakwa kura ni akari barabari dete mukana jwa ntuku 14 kumana rwari Nturi thirari gutumiria kethira rinde bene akirujera giti kiu bakiuga bone bairebete kwambiria kumugwata mbaru kenda kagikarira Mithikali Nturi ugotwa kwa ntuku 14 itu ikathira utitutangacirite no kwenda giti kiu kia ngavana nikenda tukomba kwambira siasa eku officially na nikenda tukomba ugwitithia mwanka utwike ngavana wa Meru bunge akariba ni boretie Nturi wona tumiria karura giti kio ngavana menyeja kumira rwirone ruu na nguruki bakimuria tikeje kwigwatire na murengo jwa thirikari barendete na mbere ukarakirute ruregani na thirikari kama thirikari ari tutukwenda no keja gukama to thirikari uro kama thirikari no kenda kugwatanira na thirikari ugeta kire kiama kira kina thirikari muthiene akariba bariuga bari na witikio Meru ikethere njere na injega wona yathaganwa Mithikali Nturi bakiuga ari na katharika kumiritira nguge na kumionokia utencha mbenge tuije ya Meru na ore utetaira mwano o Meru tibara Mithikali Nturi atumwirwa arayeterete kayeterete tonyeri nyene itujere Nturi riari CS wa agriculture Nturi na tutirete ngugintongi muno na inkwana akayanga bana ubwo kwana otengo weto witura Central Imenti batu tukaitura nguge nene muno ke ripotrande to chawero rea kwarietwa ni mutuge kare
Uria guchwa obunge babore Steve Muriungi uria wizikene munota kanyanya ni amenerete mubunge wa Kagita gaka niwe mugambi rendekere akiuga kwa miaka 10 akuwe 10 iria rendekere ethirite akaririte gite gutemirandi ya gitumi ombete gukuberia kari no rite biuria gukonia wezani bwa irio bya musada gisigone gike akiuga birie wa baria bakumenyana na rendekere ni unto akunenkera baria bari no batu gakimutegi na Nteto Nkuruki. Steve Muriungi kanyanya musesa kuma Buri nora komereria matagete kya mubunge Buri na menerete mubunge orore kuthaino mugambire ndikiri kera kugagutire maendelea kurutha were yaki kugankarutha na rwimbo rukathirira agu. Nkuruki kanyanya ruga mama maendeleo maritigirwo gatigati kaingo kagitaga kampeni gakinya tumira mukuromba kura tukuthiria miaka 8 na mieri kadhaa rungurwa promises cia barabara ni kuthithwa, ndamu ni kwenjwa, sukuru education ni kwethwa free, sibitari ndawa iciejete na mwaka thaa iyo tigintu cia kiu kirakinyanira. So otegera mantu ja yokona rimwe ni ukutharauriwa batu tukutharaurirwa ntere imwe cia Buri constituency. Worie kiurio kerwa contract enjirene na kuthithia njira engineer barabarene wakinya barabarene uo kethera kinya utuchemani nyambiti ikwaria ntoto cha barabara. So igakara it is somehow very painful and to be to take advantage. Not I can tell you what these people are doing. Kana atongeria bakira bakuthithia barenda kwambiria project ntuko cha kura ikwiritie kenda batwira toeni kanya gakuthirikiria mirandi ije turambiririe thaa ici kira gikenderea bokona ikingi bia stima bibinge bigetura wanjirene bokona simiti igitigete wanjirene nau contractor bagachenchwa barabara ene contractor 50 mbere kura chiringwa ujo nuora mete itojo ikirora na bionde ni ipindi tu binge bieto ipindi bia town ibeto jeto chethora between now na kuringa kura na bokonia yora kanyanya ruga Buri kurumirito mono yora na irio bia msanda bitigo kinya gontu goko na bira bigo kinya bire nenkaniro kimenya no kuona ni otongoria bothuku katu no otongoria bwina kimenya no muno no kuona kuri irio bikoja bikaja no Buri ko kuigwa na matu kana ugachemania mtu akamatite kambagi kaandiki government of Kenya utiramenyeire kuretani utimenya no kuwejana utukumenya ata bikuwejani bamwe bagatigwa bangi bagatewa ikomaniza ikimenya no kirio tutitangazura muchemana nara kwina mpara ituji na kwina mpara anto ibeta na thirikari ina bia kurebia kungana biejani mwakani international organizations Buri yonka aja irio bira biejani inkurukia bira biejani centriment na northiment lakini bito kinyera nto beto no nto membi gwe nto murume winjirite anja kwawe okwenda ntije ne ana baya bari irio bia thirikari na bandu ena mbeche jesha tutukomenya mbi kwendrea na thirikari nene by the way bane amba babo kunengerio beja kwejana na otirio bakwejana be anto batano babo iri baere anto magana jairi so bo bagwatithia na ara bagare no batigio tanga anto na thina ciao kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi Narwani tuthirite tugikuria kethera no wendekithie Peter Munya gutwika munini wa Fred Matiang'i kiri ithurano bia mwaka 2027 na ngitegera kiri rutere rwa Facebook Anthony General aliuga Munya ni governor kwingunwa kuga John M Twa Thirari aliuga 20-32 years. Right now we are comfortable with Kindiki being there. Lynette Itabari aliuga nope, Munya is the coming Meru governor. Kuyungu kuga noe Dennis K. Kimathi aliuga how do they win the presidency then? That's comedy. Bainyingi aliuga Munya our next governor. Kuyungu kuga these two men are enough to send Kasongo home. Who will pick him as a running mate? Ujo ni Kevo kiongozi. Ita nambere na kwaraniria na bauti kukurukira kiri namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaniria ende kagitene gaka gatwethera tukinoka onini oringe tugichokera tukabumenyithia uria siasa chietete nambere guchacha ndigurune ya Kenya. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Get a
affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana nuna bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Coming to you in 5, 4, 3, 2, 1. Roll camera. Up sound. Stand by. Action. Would you like to train as a film and TV producer? Then join our experienced team of trainers in television and film production at DMBTI Meru and turn your passion into a profession. We are located on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Introducing Go Dream Agriculture by Tafaria Castle and Center for the Arts. Go Dream Agriculture equips students with modern, practical farming skills at the Tafaria Nano Farm. The journey begins by showing students how the arts, such as design and architecture, are applied to create efficient, well-organized, and beautiful farms. Students then learn essential plant care skills, including irrigation, weeding, pruning, fertilization, soil conservation, harvesting, and processing. They go on to learn animal care, covering modern housing, feeding, cleaning, grooming, and pest control. The program also introduces general farm management, including the correct use, care, and storage of farm implements. This experiential learning is enriched through a Tafaria immersion, where students explore the Evolution Science Museum, the arts, the herbarium, and the signature Once Upon a Dream experience at Tafaria Castle. Book your school for Go Dream Agriculture for an unforgettable, hands-on learning for life beyond the classroom. You are invited. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda nyumbani anywhere.
Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Atongeria kuma rutere ruregani ni bambite kambe ntere cha Kisii kiri ndiunga ya ntuku ithatu bakejukia kanya kumenerio tongeria bwa Rais Ruto kungi na kumutongeria wa baraba inge Aaron Cheriot ni amukirite atongeria baba rutere ruregani akiuga ni antu bathuku na tigagwa kinya agechokera ni untu bakuringa kura yawe kweberio bisine Rigathi Gachagua. Kali Mutembe katumenyithie. Tongoria barutere ruregani na thirikari United Opposition kirindiunga yao ya ntuko ithatu ntereji ya Kisii bagwetogeni ni uria wari waziri wa ukaria wa ndene Fred Matiang'i nebambite kurunga makaunti ya Bomet bakienda agenda yao igegweta bwega mbere ya kithurano kinene mwaka wa 2027. Tumetoka mbali na wajamii wa Kipsigis. Hata wakati mwingine sasa natangaza ili wa Kipsigis waache kuambiwa ni wengi for nothing. Ati nyinyi mnapenda mtu, mnampendea bure tu Chemabuchi. Tena hiyo tutaenda sasa, tutaenda Kapkatet tufanye mkutano wa Kipsigis waamue kwamba atakuwa pamoja na Wakenya wenzao. Kenya haiwezi kuwa ni ya Ruto na Sudi na mwingine anaitwa ambaye hata anaitwa Faruk. Pesa rais umeiba. Kama unapatia Wakenya wengine, hii wa Kipsigis pia uwaite Ikulu ama Kilgoris upatie pesa yao. Harambee! Mwambie wewe Ruto, wewe Ruto, kabla hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani. Ukitupatia nafasi mambo ya rais kufanya biashara na serikali, kufanya tenda, kufanya kila kitu, kwa insurance, ako kwa matatu, ako kwa ukulima, hiyo maneno itakwisha. Ugali ikipanda, hakuna ugali ya mkale, si bei ni moja. Hakuna mafuta ya mkale, si bei ni moja. School fees ikipanda university, watoto wenu, tukibadilisha sera ya higher education funding, ikiwa sera mbaya Kitale ni sera mbaya hapa Bomet. Kweli si kweli? Kunge mutongoria wa bariaba inge nyumba ya Senate Aaron Cheriot kirintomeria mwinge ni ameneretie bonene atongoria bamwe barutere ruregani na thirikari na ni akuga batebatie kumeneria kana kuthomera thirikari. Watu wengine wanaongea na ukiwaangalia tunawajua vizuri sana. Ni watu wanauza madawa ya kulevya, ni wakora, ni waizi, wengine ni extortionists, wamenyang'anya magavana pesa mpaka magavana wamecomplain kwa Senate. Alafu wanakuja kutulecture. Yaani wewe ukiangalia sisi unafikiri sisi ni wajinga kiasi gani? Mr. Rivayala, wewe ambaye ulikuwa unatupa watoto ya watu kwa mito, alafu sasa hivi unajifanya hapa na tumbo kubwa unataka kutupatia lecture. Wewe sikia vizuri, hakuna kura utapata Kenya hii. Wacha kujidanganya na fitina hapo kidogo kidogo. Ati wewe sijui wakati tulikuwa kwa shule tulifanya kazi. The only legacy huko naye katika Ministry of Education ni kwamba ulikuwa unauza mashamba ya mashule kama ile ya Ruaraka na kukula pesa. Wacha kujifanya hapa ati there any reforms at progress. Let me tell you, Wamunyoro, by the way, I led the motion to impeach you in the Senate and I have no regrets whatsoever. If that motion was to come again, I will impeach you again. Because you are a terrible human being who should never have the opportunity to serve anywhere. Mtu ambaye anabagua Wakenya wengine kwa msingi wa kikabila. Mtu ambaye anaona kama sehemu zingine hazifai. Mtu ambaye anaona watoto wa watu wengine sio watu. Alafu leo unajifanya ati sasa wewe umejua Kenya. Umejua Kenya kutoka siku gani? Kale Mutembei, Wero TV. Magana zantu arume kuma maowa na thiruga itini bathondekete CBO na mworoto jwa gutegera mathina jareza kubarumira maturene gikundi giki kiria kithethiritwe kigichita rietwa maowa athiruga itimentu inwane gikethirwa gikimurika ugima bwa mathuganio kweza na kirira kuringana njeki kimbeta na kinya kuigika kiri bantu jange za muturire. Dennis Mugendi na Nteto Tariria. Atu ikuithira kwina kigina gira kiene kairwa wa mama na youth
lakini akoro batiye kene irwaria ruri na kieba rwa antu arume bagikundi gikomenyekana tamawa athiruga ititwinwane simbiyo baria bakwathirwo twe abari kanaga kirima antu jegie gukirania kana gutethania muturirene untu bejite amwe ni kienda gucokania mugambo na guciikira inya tuthera turi akuru around 470 na akuru buka tone ibo boya tu trimanithia akuru amwe ni kenda tumba ni ukirania tubange tuna project kubuthia rui rurwe rutheru kunywa na itubange kuthia twina ukaniria kiri tuthia twina mapato na raki akurubara pia kwina nya akurubara baterwe tubange twina kawero fe ako weita tutakudilunga ira akuru antu bari yake uthine kira bari yake uthine kumarugire mwankoro kwa akurunya batero ni ana bamo batona ibya kuria tona kawero fe akala tutakudilunga ira akuru twabaya akantu toda at least nyamurungu to varima sana forums ni bweta swi nyingi sio support women sio support ngao child lakini kutethera kwina untu nobo mobwethera bokithithwa kinyaki mibango ne thirikari kwithira bakigucia mantu ya boy child twabwithetie research ki community yetu na twaja kumila kinya family ira nyingi ntiwa ciethera ciaka arume ibo bakuya abatia ekuru na kwa ndi itwalaithe tona bwabo muno tuketha twina gikundi gikwithira ikiandress issues ira ciethera ciecumbura antu arume na kuruba aba baingi betu itumite nchobine bange tuguma mantone myanya turare stress ne nyingi sana na ibyo nonto maita maingi ya twina akuruba twetherinya twina kanya katumisetho nonto bakuthiria stress imbie to minonto tukuthiria stress akuruba betu baingi turi ku stress nonto itwatianirwe na mwanka thaito tianiretwe una tutogwa tutibatero tianirwa tucoka na tutwitianiria base managia aja kinene gya sibu anjaru athiruga itina ringi gitura abo bariuga mutongeria uria kabari kana kinyabo bakamurikana na kura ciao tontu mwanka nandi ni baibangite bari arume kuma national government mwanka county government itugwenda utethio kinya tumbe kwithia twitethwa ithirikari turi akuru bathiru pamawa kenda tumba kwithia tukionenya kumba kwithia twi support thirikari na baraba katwitika ibo tugomba kwithia twibaonga mukono mwaka 2027 no ntu batu turi akuru ibatu twithia twina hinya no ntu antu abaingi baua ngekuru icio iringa kura raundi twamwite no ntu ngekuru ni cietu na ni betu thirikari yatwata mukono iyo tugomba kwithia tukiathikira niyo tugomba kwithia twitania nayo kwa hiyo twenda gavana na timu hii yake MCA na mama safi ndeke Dennis Mugendi Weru TV Anjaru wandini athiruga iti Gembe South County ya Meru. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Kiwanda kia gwika na kutheremia maketha ja Ameru Nandi kiri tayari bobo ni kuringana na munini wa ngavana Linda Kiome uria ugwete ugeni ya biashara na onjorithia birio ikundi gutumira kiwanda giki augite kigatethia gwika bwega imera biria bire magwa Meru akieza na ngerekana na mira akiuga akagita kambura ndere mira yethairwa ingei nkurukia kithimi bakamekaga gukurukira twikithia juice kana kinya wine ni antu akuthukira miundene Murioki na Rugonoru. Munini wa ngavana na kaunti Meru no Linda Kiome augite boja thirikari ya kaunti Meru bagwatanite thirikari nene ni bombite kunjuria ntuku ire kwa kondene wandi urirorera ni bakwenda ndi onjorithia thabe kinya gunduku tikenda kwambia biashara na ndengienda kuromba investors barabendene ya county na kinya barabara yome ya county kukurukira okaire national government trade minister wetu amwe na thirikari yetu yonthe itumbite kuthiria
development ya project ya County Aggregation and Industrial Park nchuku area yaki ni ngwataniro ya Meru County amwe na national government na nchuku area itukoromba investors bombe ikweja bamitere ngugi already twina investor umwe uria ombete kureta kinya equipment chiawe ndene ya County Aggregation and Industrial Park nchuku area indera ntere chiaruire rwarera na ibwirete gutumirwa ikenda tuthithia value addition ya imera bietu pakiwa moroto jwao ni gutige ikundi mwanya mwanya bila na kaunti ya Meru na ntubara bena umbani bokinya gunduku na thirikari ya kaunti ya Meru ikethwa ikibatetheria kimantu ja kibiashara iji kana kinya cooperative society iria kwenda ikwethira ina kanya ka ku develop into biao bongera value addition na kinya individuals baraba kwenda kwethira bena space ya kuthithia industrialization na value addition ya imera birato kwanda ndene Meru County twina nafasi tukethira twibunenkaira kanya kameri ithatu katina marei ikenda bomba ikweja bojokia space na batu tomba ikwethira tukitumaira akaipsira na njirere bwirite na mono moroto jwa nchuku ici ndigutigara jikuthiria atharere kuonekana kagita kamaketha mono bagitegera kimena kia miraa kira kionekana kagita kara kwina mbura kikinyanga tukamenya igita riria kurite muno miraa nitejawa muno miraa itetherwe na value na nandi gutumira kaipsira no tombi kwethira tugitumaira invention ire thithitwe ni Meru University of Science and Technology na aria bomba kuthithia miraa juice, miraa wine, miraa kombucha, miraa chewing gum, miraa capsules ikende gitarira kurite twethura twina antuba go collect miraa eu neka preserved ikathithura value addition then ekaipsiria ikenda twethura tugi preventa kira tukuga ni post harvest losses. Akiwa tibaketha bagithiuruka kithoko mwanya nene kaunti Meru kutigira biashara ni bakuguneka ningugira thikari kaunti Meru ikubaitira tukathithia mubango ja kweja kuthiurunka thoko cietu turenda kuona na arabu gwitira ngugi na kuona utheru wa thoko cietu uria gukari na kuona management ya thoko cietu uria kwenderea na kinya kuigua ni thina iriku antu betu benacio ikenda tumba kubatetheria turindene ya thirikari. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiroka Ngangi. Biashara thokone ya Embu ni boketie matete iguru ria kuingia kwa ruko ruria rutiriga kujukua thokone nene untu butumite thoko iwe kwa ikagaira ni bagutariria kwithirwa bari ugwatine bonene bwa mirimo iria izanagia na ruko tora Rita Mwaniki agutariria. Avuri biashara a thoko ya tauni ya Embu ni marateta ni takataka iria enja ya thoko ino na iria ikaraga mithenya mingi muno igikaunganua. Marauga wanakiumia ni kithiraga itari munganie undu uria uratuma maremwe ni kuruta biashara ciao mari vandu vatheru ni undu wa muruke mucuku uria umanaga na takataka ino. Baina mborera igitwevo na ni ra affect andu muno tondu wananginya gwocwa yosa kwa membiri tari mwe by wiki na muruki uria uraumava ona no rwari andu tariu ni bindi ya magembe orarorio okona magembe marauka ni magiro matheri maraumbuka na no bakore baina problem in future guku makiongagirira mari ugwatire munene wa kugwatwa ni mirimo iria yumanaga na takataka ino ni makirie riu mbura ikoretwe ikiura tauni ino ya Embu kutherio guku thoko ri mbia ici turithaga wa kiumia ciringi 100 na ibatie gukora twikarite gikori gija na andu mauka maukite gutugurira makarigwa turicagira irio gukwatia ni muruke wa siwenji ino andu makora tukirisa magatona takwa tutareciria wega nundu ana mama kigura magura kana kitiongo mamikete manyuru nura maregwa gukinunga ruko kanjo tungiende tuthererie guku na varia riu marenda thirikari ya kaunti ya Embu gukorwa ikiungania takataka ino na kuiga thoko ino intheru kuona ni marivaga ugoti na niguo mavote kuruta biashara ciao mari vandu vatheru kuringana ora turona thaino turona takwa kaunti government ine meni wira nundu mbere maroka kungania takataka haraka muno lakini thiku ino guo maroneka tutira menya ngari ta maguta ka kungaria mire wekirika maguta ni tura tax tuonge boya sisiri
na munini wake magerie muno mbere atugethirira tukwandamana nigetha tubate kurutura thokori auke matunganirie takataka nigetha andu mekare kwega nundu niturona mbagia mirukere guko andu niambiririe kurwara marimonia na maoma nigetha mabate gututethia nigetha tumenye uria tungikara vandu varu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa